Reka tubifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje kumviriza ibiganiro n'amakuru byacu mere igeni no ku migabane y'amakungu ya kure abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhere mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 17/8/2024 tukaba tugarukanye amakuru atosoye abatojwe n'abamenyesha amakuru bacu bahereye igeni no cyane mwe mweje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video racubona ijambo sabone ufyonde ko racubona akazo jya nyine ufyonde ko hama tuje turabana mu makuru tugutegura kuri imbonesha kuri imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe ndetse abayaturutse mu mboni zacu zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu cy'u ndetse no mu masoko agiye akomeye. Amakuru atugeraho ni amakuru mu by'ukuri akomeye cyane kandi nk'uko umaze kubimenyera amakuru yacu yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, aho tuba turebera hamwe byinshi biri kuvugwa ndetse n'abamenyesha amakuru bacu bahereye ijyanye no mu makomine agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari kwegeranya amakuru tugenda tubagezaho bya misi yose. Ni amakuru ahejeje kudushikira ndetse amakuru atangaje mu by'ukuri bamwe ndetse abatari bake bakaba bari kuvuga bati igihugu cy'u Burundi cyaba kivuye ahabi cyane. Biri kuvugwa biti igihugu cy'u Burundi cyakibonye ubutegetsi buzima nk'ubwahozeho. Ni ibintu benshi batangariye. Ni mu gihe Nkurunziza atangaje ku rubuga rwe rwa X rwaze rwitwa Twitter ko ubu ngubu yaseze igisirikare. Murabizi ko yarakomeye hano mu gisirikare cy'u Burundi, ubu rero yaseze igisirikare kubera ko bitemewe kujya muri politike uri n'umusirikare, dore ko itegeko ry'u Burundi rivuga yuko nta musirikare wemerewe kubarizwa mu mashyaka ndetse no kwinjira mu mitwe ya politike igiye itandukanye. Ni mu gihe Nkurunziza atangaje inkuru ishimishije abatari bake mu by'ukuri, cyane cyane abakunzi b'umuhisi Pierre Nkurunziza bakundaga se ndetse bakunda n'iyi famiye ya Pierre Nkurunziza ndetse na Denise Nkurunziza. Murabizi ko babyaranye abana batari bake mu by'ukuri, abo bana bakaba ari incabwenge, bakaba rero bamaze gutangaza amakuru akomeye ndetse na Denise Nkurunziza akaba agize icyo abivugaho, umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza. Ni mu gihe Nkurunziza atangaje amakuru akomeye cyane avuga ko ubu tayari yinjiye muri politike, dore ko afite na degree ibimwemerera. Niyo makuru tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido tukayasesengura ndetse tukareba ibimaze iminsi bivugwa byo gutegwa byo kwica nyina. Ese ivyo ngivyo bihurira he nuko yaba yinjiye muri politike? Nibyo tugarutse kugenda tubagezaho nk'abakunzi bacu. Akaba ari amakuru ari breaking news mu by'ukuri, ari amakuru ashushe cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hakujya y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi. Munyemerere twite tudatebye cyane duhere kuri aya makuru, n'ubundi usibye ko twagenda tubagezaho n'andi menshi turagenda dusoma ku bitangaza amakuru bigiye bitandukanye, dore ko za France 24 ndetse n'ibwiza.com ibyo nyamakuru byose biri kwandika kuri iyi nkuru ikomeye cyane kuri Nkurunziza benshi bahaye ikaze muri politike. Munyemerere twihuse cyane turebe ku vyaya makuru. Ubu ngubu murabizi ko hamaze iminsi havugwa amakuru akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, havugwa amakuru yuko Nkurunziza ngagenda ategwa, mu by'ukuri ategwa n'amabandi, bikavugwa ko nyina yaba yishwe, dore ko mu minsi yaheze n'ubundi nyina yari yaburiwe irengero. Ubwo nyina bivugwa ko yari yagiye gusenga nk'uko yabitangaje itangazamakuru. Ni mu gihe Nkurunziza angaya zitangariza itangazamakuru ko hari abashaka guhungabanya umutekano wa nyina Denise Nkurunziza. Ariko Denise Nkurunziza hamwe na Nkurunziza umuhungu ukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba yaragaragaje ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi bari bafise abanzi benshi bari kubagendaho bashaka kuba ababavutsa ubuzima babica. Ni mu gihe Nkurunziza yigeze gutegwa n'amabandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, bikavugwa yuko abo ngabo bari boherejwe n'umukuru w'igihugu General Major Evaristo Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi Denise Nkurunziza biri kuvugwa ko abana be umutekano ari muke cyane nubwo bahawe na leta ng'abasirikare babarinda ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba biri kuvugwa yuko rero
nubwo batangazaga ibi ni mu gihe nkurunziza yiteguraga kwinjira muri politike mu gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri rero ni ikintu cyatangaje benshi kuva nkurunziza yashyira amakuru ku rukuta rwe rwa X rwahoze rwita Twitter, atangaza amakuru cyane avuga yuko agiye kwinjira muri politike, akaba umupolitise mu gihugu cy'u Burundi. Bamwe rero bahise batera amakomenti agiye atandukanye bavuga bati uyu nguyu agiye gutsimbura se ku butegetsi, uyu nguyu yatubera umutegetsi. Ni mu gihe kandi nkurunziza agaragara mu kinyabupfura cyinshi cyane, kandi yagaragaje ko leta ya Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri atari leta nziza, kuko ikomeza kwiyorobeka kuri uyu muryango kandi ari bo ngo bishe se bamuroze, nk'uko nkurunziza yabikomejeho nubwo atatangaje byinshi kuri aya makuru. Ni amakuru menshi yagiye avugwa, binavugwa yuko nkurunziza tayari yarangije gutanga ibirego, ariko ibyo birego ku makuru yagiye atangaza yavuze yuko ibi birego bigenda biburizwamo. Ubu ngo umuryango w'umuhisiperi nkurunziza uri kwitegura kujya gutanga ibirego mu nkiko zo hanze y'igihugu cy'u Burundi, mu nkiko mpuzamahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko abakurikiranye urupfu rw'umuhisiperi nkurunziza wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bakavuga yuko uyu nguyu yapfuye arozwe, nubwo hahise hatangazwa amakuru akomeye cyane, ndetse binavugwa yuko ngo yishwe na covid, ndetse ngo yishwe n'indwara z'umutima. Ariko ku makuru dufise nuko ahangaho ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye ari we waba waramushyize hasi. Namwe ibya politike murabizi baba higana. Bamwe rero bakaba bateye komenti nyinshi bavuga bati dore ko komenti ziri mu buryo bubiri, hari nziza hari mbi. Murabizi kuri social media ibiri ko birajya mbere bahita babivugaho bakavuga byinshi muri komenti. Bamwe bagaragaje ko bavyishimiye, bishimiye ko umuhungu w'umuhisiperi nkurunziza yakwinjira muri politike y'igihugu cy'u Burundi. Kandi murabizi ko iki gihugu ku itegeko rihari nuko nta musirikare n'umwe wemerewe kwinjira muri politike mu gihugu cy'u Burundi, kandi atemerewe kuba yayikandagizamo nta n'umugambwe n'umwe yemerewe kuba yakwinjiramo ngabe umumembazi n'ubundi w'uyu mugambwe runaka. Uyu nguyu uri umusirikare uko itegeko rivuga ko iyo uri umusirikare uguma umusirikare nyine, ntabwo uba winjire kwinjira muri politike uko wishakiye, kereka iyo usezeye bikaba ngombwa ko winjira muri politike. Ubu ngubu rero amakuru agenda atugeraho nuko tayari biri kuvugwa yuko uyu nkurunziza yaba yayinjiyemo, nubwo bamwe bari kuvuga ati bazokwica nka so ukubyara uko bamwishe bamuroze, ndetse bakanavuga yuko ngo afise abanzi benshi bamugendaho. Bamwe bakaba bari kugaragaza ko rero nkurunziza ashobora n'ubundi kuba ari kwiyahura mu rupfu, kubera ko bari kugaragaza ko uyu nguyu perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye atazamworohera mu gihugu cy'u Burundi, dore ko byaba na ngombwa akamubuza ubuzima, akamuvutsa ubuzima. Dore ko murabizi ko politike niko imera, iyo bibaye ngombwa barakwivugana kugira babone inzira bacamo. Ni amakuru n'ubundi akomeje kuvugisha benshi, bamwe ubwo bari kugenda bavuga ko ari ibintu byiza, bari kubishima ko avuye mu gisirikare yinjiye muri politike, nibura ubutegetsi bw'u Burundi bwagira umutekano, bwatsimburwa n'umuntu muzima, dore ko abenshi bagaya ubutegetsi bwa Neva bavuga yuko bukandamiza bamwe, ndetse bukandamiza cyane cyane abo batavuga rumwe. Ni abanyepolitike bagiye batandukanye bakomeza kugaragaza ibyo ngibyo, bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi kibasiwe n'iterabwoba ndetse n'ubwicanyi bugiye butandukanye. Ni mu gihe kandi abandi bagenda bagaragaza amakuru akomeye cyane bavuga yuko nkurunziza ari umugambi yatangiye kuva kera cyane, kuva yatangira kugirana amakimbirane n'iki gihugu, bavuga yuko ngo baba barishe se icyo gihe umutekano ndetse no kumvikana kw'iyi miryango yombi, haba umuryango uyoboye igihugu wa General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwo muryango w'umuhisiperi nkurunziza. Uyu muhisiperi nkurunziza akimara kwitaba Imana, ubwumvikane bukaba bwarahise bugenda bugabanyuka. Benshi rero bakaba bari kuvuga bati ese ivyo byaba ari ibiki mu by'ukuri,
ko cyaba ari ikintu gitangaje ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ko byaba ari ibicika ngaha. Bakaba rero bari kugaragaza ko ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bugiye gutembagazwa n'uyu muhungu. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane bivugwa yuko uyu Nkurunziza ashyigikiwe n'abatari bake, dore ko ngashyigikiwe na General Major Niyongabo. Mu by'ukuri uyu nguyu akaba ngashyigikira uyu muhungu mu buryo bw'ibanga kandi bukomeye cyane. Bakaba rero bakomeje kuvuga kuri ibi bintu, nubwo bivugwa ko General Major Niyongabo ngashyigikiye uyu muhungu, bikaba biri kuvuga yuko ibi ngibi ari mu buryo bw'ibanga. Murabizi ko kandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeza havugwa kudeta, bavuga bati ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuye ku butegetsi, bamuhiritse, dore ko ibi byabaye kimomo igihe yitabiraga inama ikomeye cyane ya Loni muri New York, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariho perezida w'iki gihugu aherereye. Bamwe rero bakagaragaza yuko uyu nguyu aratembagazwa vuba na bwangu. Ni amakuru akomeje gukwirakwizwa ijya n'ino bavuga yuko umukuru w'igihugu mushyashya yabonetse ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Nkurunziza. Munyemerere tujye ku magambo wenda nyina wiwe yavuze, Denise Nkurunziza. Ni amagambo y'ubwenge kandi arimo urujijo rukomeye cyane. Uyu nguyu we yagiye ku rubuga rwe rwa X yihanangiriza umuhungu, aramubwira ati muhungu wanjye igumire mu gisirikare, ibya politike bireke, iso wiwawe ntabwo yabigiriyemo amahoro ndetse n'umudendezo, yarishwe urabizi, rero byaba byiza ubiretse, nubwo muhungu wanjye ugerageza n'ubundi kugaragaza ko ufite ubushake bwa politike. Ninjye wakwirereye, ndabizi neza ko uyikunda, ndetse wakuze uvuga yuko uzaba umupolitike, umupolitisiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ugahindura isi muri rusange. Ariko mu by'ukuri muhungu wanjye wayireka, kubera ko politike si ikintu cyiza, gihitana amagara y'abantu benshi, dore ko harokoka umwe hagasaguka abakeya, ndetse bikanavugwa yuko umwe ari we urokoka mu bantu igihumbi. N'ayo makuru ndetse ni n'amagambo uyu Denise Nkurunziza yanditse, mu by'ukuri benshi bakiri gusoma, benshi bakiri kuvuga bati ese ivyo ni ibiki, ese ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki? Gusa twifashishije abasesenguzi basesenguye ibi ngibi, biravugwa yuko Denise Nkurunziza adashaka kwerekana ko ashyigikiye umuhungu we, ndetse n'ikindi, nubwo uruhande rumwe yabaye nkaho ari kumunenga, ari kumubuza kuba yakwinjira muri iyi politike y'igihugu cy'u Burundi, nubwo bivuga ko nta mutekano ubamo, ari ku rundi ruhande byumvikana ko amushyigikiye, kuko nawe ntiyashimishijwe ko umugabo we yishwe, kandi azi neza abamuhitanye, abamuvukije ubuzima ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero ni amakuru n'ubundi akomeje kugenda asohoka, mu by'ukuri bavuga bati ese ivyo ngibyo biri kugenda bivugwa ni ibiki, ese nibyo? Gusa ku makuru afatika kandi yasohotse tunafite kuri Burundi News TV, nuko n'ubundi uyu muhungu yemeye tayari yayinjiyemo, kuko yashyize ibitabo hejuru, amanika inifomo y'umwambaro wa gisirikare cy'u Burundi hejuru, avuga yuko ubu ngubu abaye umwana wa politike, abaye umugabo wa politike, agiye kwikurukira politike. Murabizi ko kandi uyu Nkurunziza yize ahantu hagiye hatandukanye, afite impamyabumenyi nyinshi cyane cyane, dore ko yize politike ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akiga n'ubukungu muri rusange mu makaminuza agiye atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikanavugwa yuko uyu nguyu yize no mu gihugu cy'Ubushinwa muri kaminuza zigiye zikomeye ngaha, imyaka igera kuri 14 yiga ayo masomo ajyanye na politike ndetse n'ubukungu. Benshi rero bakaba babisamiye hejuru, n'ubundi bagaragaza ko ari ikintu bashyigikiye kuri uyu muhungu wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, General Major Nkurunziza. Murabizi ko kandi Nkurunziza nawe yatangiye ari umusirikare ukomeye cyane. Bikaba biri kuvuga yuko rero uyu nguyu nawe agiye guhita amera nka se, kandi murabizi ko ise, usibye ko habaye icyo kibazo cyo kuba bamuha uburozi, yarongoye igihugu neza n'ukuri cy'u Burundi, akakigira paradizo, akagiha umutekano, ntiyigeze yivanga mu ntambara za hato na hato nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse anacorera igihugu cy'u Burundi ahabe mu by'ukuri naho hazoza
gifite bivanye no kwivanga mu ntambara vya hato na hato vy'uyu muperezida w'igihugu c'u Burundi. Bikaba biri kuvuga yuko rero Keri Nkurunziza batazi neza aho agiye gukomereza politike, ibikorwa bya politike, dore ko bamwe bari kuvuga batarahita yigira mu bihugu byo hanze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayakorere politike ye hanze, ndetse ariko ko yagarura imindura amatwara ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abandi bakavuga bati oya, araguma mu gihugu c'u Burundi. Natwe nk'itangazamakuru n'ubundi nicyo tubereyeho kugira dukurikirane ibyaha ngaha, dukurikirane byinshi biri kuvugwa ngaha kuri Keri Nkurunziza. Bikaba biri kuvugwa yuko rero politike bitazwi neza aho agiye kuba yayikomereza, gusa ntibiratinda turakomeza gukurikirana ivy'aya makuru, turagenda tubimenya, tumenye ngo ese iyi politike agiye kuyikomereza he mu gihugu c'u Burundi, cyangwa se agiye ku migabane ikomeye cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ibindi bice, nawe akorereyo politike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe rero bakomeje n'ubundi kugenda bagaragaza ayo makuru akomeye cyane, bavuga yuko ibingibi byabaye urujijo rukomeye cyane. Gusa mukuru wiwe Keve ndetse n'abandi bana b'abavukanyi biwe ahangaha ntibitangazwa neza aho aba bana bari. Mu by'ukuri n'aya makuru turakomeza kugenda tuyashaka tumenye aba bana bari he, dore ko byavuzwe ko aba bana ngo bahungishijwe bakajyanwa muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo kuba bahungira kubera ko nyina wabo Denise Nkurunziza atari yizeye umutekano w'aba bana. N'abandi bakavuga bati bari ngaha mu gihugu c'u Burundi naho bagiye. Ubwo rero ni ibintu tugiye gukurikirana 5 kuri 5 tukamenya aho biva naho bijya. Nyiricubahiro Jenerali Majoro Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu c'u Burundi, avuga yuko igihugu cy'u Rwanda n'ubundi ngo gikomeje guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi, afata umwanzuro ukomeye cyane. Biranavuga ko uyu mwanzuro yawufashe ku giti cye hariya muri Ntare Rushatsi, ngo yawusinyeho, aranategeka bikomeye cyane, ategeka abasoda guhita bugara uyu mupaka uhuza ibi bihugu byombi, igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi abasesenguzi ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi komeza kwandika kuri iyi nkuru, bavuga ko ubu ngubu ubukungu bw'igihugu c'u Burundi